uqonde njengothi lo mkhondo konke phezu kwempilo yakho. Kama kupastor uthanda ufike. Okubalulekile ukufanele ukuthi inamba uyisebenzise kuphela ngoba uyimember channel. Kusabonelise ke baflambama. Awukwazi ukungathapha. Awukwazi ukungithumela SMS. Awukufona ngoWhatsApp. Fona kuphela. Fona kuphela from 9 to 5. From Monday to Friday kuphela. Sunday to Sunday. Londe kaDlamini 1529 ngisanda ukuphupha ibhuda nomkhomo lwandle just friendly and bengikhuluma nawe yona ke ikhuluma ihwe language mina ngiphendula ngesizulu akabingelele akacele ngalo wethu ayiwanda ngabe kumuntu osuke efuna ukuphendula engabingelelanga engacelanga secabanga kanjani sekudlalana emqondweni yini umkhoma the whale yini whale umkhoma ngesizulu umkhoma ngabe isidalwa nga umnyangathi idlozi umoya yabona ongaba umuhle noma mubi one ngokujwayelekile uma uphupha umkhoma kungawuphawu oluhle uma ukhuluma lokho kungenzeka uma sithole isifundo nomlayezo omuhle futhi ongawulindele uzokuzwa ngekudala Job 27 kepha mawubuze izinkomo yakufundisa nezinongo zezulu zakutshela 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umkhoma kungawuphawu oluhle uma ukhuluma oluhle kungenzeka kumele uzinuka amakhwapha ngoba unesexwayiso esiphuthumayo sokuthi uphenduke ulahle izono nobubi ngoba awenzi okufanele nokulindelekile futhi okuthokozisa uNkulunkulu uNumeri 22 verse 28 uJehova wavula umlomo wembongolo yathi kuBhiliyamu ngenzeni kuwe ukuba ungishaye kathathu na kanti isambulo 8 verse 13 ngase ngibona ngezwe ukhozi londize emkhathini wezulu lomemeza ngezwi elikhulu lithi maye 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 kwabakhuleka emhlabeni ngokunye ukukhala kwecilongo lezingilosi ezintathu siza kubetha 3 ngokwesintu kumaphupha umkhoma kungawuphawu oluhle ngokhuluma lokho futhi kungenzeka kanti uvakashelwe isidalwa sakho sasemanzini sidlulisa umlayezo obalulekile kuwe uma ukuthi wembethwe izidalwa zamanzi noma uma ukuthi wena umuntu kamoya njengamanje noma into ezoconfirm ukuthi wena wembethwe isidalwa samanzi futhi kanti sifikile kuwe ukudlulisa lo mlayezo lo yebo noma ke uhlelo lwakho lokulungisa imimoya luhamba kahle ngokuthi usuqalile bese kuya luphupho lolu 4 ngokwenkolo ke uma ubhaya umkhoma ngabe ubupho oluhle ngokukhuluma longasho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele futhi ukhuleke ngamandla ukuze ungadukiswa umoya wobumnyama ofuna ukuzizuzela embusweni wawo Genesis 3 verse 4 inyoka yathi wesifazane ayikufa nokufa kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlanidla kuyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi siyabonga be blessed Siweni